Fanya Kazi TV. We are the solution. Agakinjiro. Agakinjiro niryo zina rikunze kuza mu mitwe y'abantu benshi. Ariko kuri ubu imvugo igezweho ni agakiriro. Aha mureba ni mu gakiriro ka Gisozi, mu murenge wa Gisozi, akagari ka Gasabo. Iki gice ni kimwe mu bice bikunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro, ariko nk'uko mubibona murabona ko nyuma y'igihe hahita hongera hagasanwa kandi imirimo igakomeza. Aka gakiriro ka Gisozi karagendwa, kakaratanga imirimo myinshi. Yewe urebye ibikorwa bihakorerwa biratandukanye, ariko ibyinshi bikibanda ku bwubatsi. Amakenkayori ni menshi, ibikorwa by'ububaji nabyo ni byinshi. Ibyo bikorwa byose mubona bitandukanye bitanga akazi ku bantu batandukanye, kandi buri wese wahageze ntabwo ataha umufuka uri mu busa. Fanya Kazi TV twiyemeje kujya tugenda ahantu nk'aha hatandukanye kugira ngo tubereke uko imirimo igenda ikorwa n'uburyo akazi kagenda gakorwamo. Turi kubereka ibice bitandukanye. Hano ni mu Mukindo, ahitwa mu Mukindo. Ni inyubako nayo ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye nk'uko twabivuze, amakenkayori, amabanki n'ibindi bigo by'ubucuruzi bitandukanye. Iki gice nacyo kiragaragaza ahitwa muri Copcom. Naho ni ikindi gice cyagutse cy'agakiriro ka Gisozi. Mu minsi iri imbere turateganya ko tuzajya tugenda twinjiramo tuganire na bamwe mu bagakoreramo, baba ari abamaze igihe kinini bahakorera cyangwa se n'abakihatangira kuhakorera. Tuzagenda tugaragaza imwe mu mirimo ihakorerwa, uko wenda babaza nk'igitanda, intebe n'ibindi bitandukanye, uko igihe kizatwemerera cyangwa se na ba nyir'ubwite. Iyi ni Fanya Kazi TV. Iyi niyo gahunda tuba turimo, nko kuri za video zitandukanye mubona zo twita muri quartier kuri moto. Tuba tugenda dushakisha amakuru atandukanye kugira ngo tuzabagezeho ibintu byiza kandi biteguye. Komeza kubana natwe Fanya Kazi TV. Ndi Mr. JJ cyangwa se Mr. Kamuka.